Selam svima, dobrodošli. Evo sačekat ćemo još samo minutu, imamo još par slušateljica koje žele da se priključe. Kako Ramazan u Ankari? Ramazan u Ankari je stvarno lijepo počeo ove godine, a zapravo završava se, ja ne znam kako se ovo desilo da se ovako brzo završio. Vrijeme je bilo lijepo tamo za posjetiti, tako da mislim da je stvarno lijepo ramazanski, kao i svugdje. Kako u Sarajevu prolazi? Pa eto, bilo nam je kišno, bilo nam je prohladno, ali lijepo tako. Behari malo, neki prolaze, neki dolaze, lale su nam procvale, tako, fino je, ali brzo prošlo, brzo, baš ne mogu da vjerujem da je još hefta ostala. Jeste, zaista, zadnja trećina počinje već od večeras, jel? Tako da meni nekako 10 dana mi fali još, negdje mi se izgubilo. Dvadeset i dvije, je li tako? Jeste, za sad 22, ali da, još uvijek se uključuju. Polako. Ok. Šima, ako hoćeš mi možemo početi polako. Pa ti ću svakako puštati ko se bude priključivao. Ovako, eselamu alaikum poštovane dame i dobro nam došle. Mi vam se zahvaljujemo što ste izdvojili vaše vrijeme da nam se danas pridružite i date svoj doprinos ovom druženju. Prije nego što vam predstavim našu uvaženu gošću, prisjetila bi se prvog ajeta koji ukazuje na počast podučavanje i znanja, a koji glasi: čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. Vjerujem da ćemo se s ovim predavanjem u najljepšem mjesecu i mubarek petku oplemeniti sebe duhovno i intelektualno. Sada bih se kratko osvrnula na biografiju cijenjene profesorce koju vjerujem da sve već dobro poznajete. Profesorca doktorca Zehra Alspahić rođena je u Rogatici, gdje je završila svoje osnovno i srednje obrazovanje. Zatim svoje akademsko znanje nastavlja na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na odsjeku za orijentalnu filologiju, nakon kojeg dobija prestižnu stipendiju Svjetske islamske organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu za postdiplomski studij i za oblasti arapskog jezika i islamske pedagogije u Maroku. Po završetku magistarskih studija vraća se u Sarajevo gdje je radila kao profesor arapskog jezika u Gazi Husrevbegovoj medresi. 2014. godine doktorirala je na Fakultetu islamskih nauka, te ušla u historiju ovog fakulteta kao prva žena koja je na njemu stekla znanje doktora nauka. Više od 20 godina prisutna je u elektronskom i printanom novinarstvu Bosne i Hercegovine. Autor je brojnih znanstvenih radova koji tretiraju problematiku izučavanja arapskog jezika za strance, kulturnu baštinu muslimana Balkana, rodnih studija i prezentiranje islama u medijima, te nekoliko dokumentarnih filmova koji tretiraju značajne fenomene iz islamske tradicije Bošnjaka. Trenutno radi kao profesorca na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na katedri filologije Kur'ana. Dragi moji, s obzirom da smo vremenski ograničeni, ja sam u kratkim crtama pokušala približiti jako bogatu biografiju profesorce doktorce Zehre Alspahić s ciljem da nam ostane što više vremena da slušamo njeno predavanje. Uvažena profesorce, eselamu alejkum i dobro nam došli. Alejkum selam, draga Šejma, alejkum selam Emina, alejkum selam uvažene sestre, naše bošnjakinje,
Hvala vam lijepo na ovoj prilici da danas pravimo most između našeg Sarajeva, između naše Bosne i Hercegovine i naše bratske Republike Turske, Ankare i svih drugih gradova, Istanbula. Čini mi se da vas ima iz različitih gradova, da pravimo jedan ramazanski lijepi most i da se putem tog mosta okoristimo i ja o vašem prisustvu, a i vi, evo, koliko budem mogla i znala o mom prisustvu. Hvala vam što ste mi dali priliku da budem na početku ove vaše plemenite priče i ideje koju ste zamislila. Posebno našu profesoricu Zehru, zaista jedna velika zahvala što je odvojila vrijeme za nas. Profesoricimo vrijeme je zaista ispunjeno mnogim obavezama ramazanskim, ona je jako aktivna, pogotovo uz Ramazan, a evo ovih dana jedan od najpopularnijih programa u Bosni koji se sluša jeste sehurski program. Ja znam barem po svojoj porodici, moja mama to obavezno svaki sehur sluša. Profesorica na radio Biru vodi sehurski program i dovodi jako zanimljive goste. I ona to radi već nekoliko godina, ne znam koja je ovo godina, profesorica? 8. sezona ove godine, hvala Bogu. 8. sezona, mašala, zaista znači veteransko je to već postalo. Jedini program uživo, jedini ramazanski program koji ide uživo. Da, to je zaista jako važno. Primijetili smo kroz taj program pogotovo, a i ranije vaše programe, imali ste priliku ugostiti brojne goste. Znači od ljudi koji su aktivni na našem lokalnom nivou, po našim džematima, do našeg akademskog vrha koji je svjetski poznat. Ja bih vas voljela zamoliti tokom ovih 8 godina od vaših gostiju, da li je ostala neka posebna priča, neka životna priča, neko iskustvo koje je utjecalo na vas, koje vam je ostalo sjećano, a koje biste željeli podijeliti sa nama i upoznati nas na taj način i sa vašim radom? Hvala lijepa Ebina na tom pitanju. Inače, ja ću za sve sestre koje su sa nama kazati da sam jako ponosna da je Emina dio ove priče, jer Emina je moja učenica iz Gazi Husrebegove medrese i ovdje studentica sa Fakulteta islamskih nauka, a Šejmu znam još od vremena kad sam je držala na krilu neke 96. godine. Nisam ni sanjala da ćemo nekad 20 godina poslije na ovaj način praviti mostove, ali eto, dragi Bog ima svoje planove pa nam tako i priušti ovakvu vrstu zadovoljstva. Pa Emina, mnogo je gostiju prošlo za ovih recimo 8 godina rada na sehurskom programu, ali i na drugim serijalima koje sam radila i na radiju i na nekim drugim radio i televizijskim stanicama. I nekako teško je naravno izdvojiti pojedinačno ime i kazati, ali zasigurno je da je ta naša povratnička populacija, naše majke koje su se vratile na svoja ognjišta i započele jedan novi, drugačiji život, samotnički život, ja bih kazala, da su te priče dodatno u meni uvijek pokretale jednu posebnu emociju i da kažem, zaustavljale me naprosto da stanem, da promislim i da na neki način promijenim neke stvari u svome životu. Definitivno priče sa našim povratnicima u manji entitet, na poseban način priče sa majkama Srebrenice. Evo prije nekoliko večeri 2 od njih su bile, masu su došle iz Potočara, bile su gošće na sehurskom programu. To su priče koje nikoga ne ostavljaju ravnodušne. Znate, u tim pričama jednostavno shvatite da je ovaj dunjaluk definitivno jedna kratka dionica kroz koju ćemo vrlo brzo proći i da su sve druge stvari, osim pokušaja da uradite neko dobro, jednostavno nebitne. U razgovoru s tim plemenitim ženama uvijek u stvari shvatite da je to druženje, da je pružanje ruke jedini pravi smisao koji možete imati u životu. Kad pitate te majke šta im treba, na koji način mi iz Sarajeva, iz većih gradova možemo uraditi bilo što za njih, one vam kažu samo dođite. Dođite nam da se družimo, dođite da razgovaramo, dođite da popijemo kahu, dođite da budemo zajedno.
To su te poruke dakle, koje zaista mene nikad ne mogu ostaviti ravnodušnim i sigurno kada su u pitanju gosti, a bilo ih je više stotina kroz ove neke serijale koje sam ja radila, uz poštovanje i akademske javnosti, ljudi iz političkog, privrednog i svakog drugog života, definitivno priča sa našim povratnicima na poseban način, sa majkama šehida, sa našim udovicama, ostavlja poseban trag kako na mene, tako i na brojnu i slušateljsku i gledalačku publiku. Možda bih ovdje htjela izdvojiti još jedan razgovor koji je bio prije 4 godine sa, evo već sad pokojnim generalom Divjakom, generalom armije Bosne i Hercegovine. General Divjak je živio u neposrednoj blizini našeg radija na Baščarši, dakle u neposrednoj blizini Gazi Husrebegovog vakfa. I kada sam ga pozvala da bude gost u jednom sehurskom programu, ja sam osjetila toliku radost na njegovom licu da me to ozarilo. A kada je nakon 7 dana došao u program, došao je sa takvimom, došao je sa vaktijom i došao je sa nekom osnovnom literaturom koja se referira na neke temeljne stvari vezane za islam. Dakle, on je proveo 7 dana iščitavajući neke stvari i pripremajući se kako bi u sehurskom programu Radija Bir bio na nivou zadatka. Toliko je ljubavi ispričao o svome boravku u Sarajevu, a on je neko koji je iz Beograda došao da živi u Sarajevu, o svojim relacijama sa komšijama na Logavinoj, a to je ulica u neposrednoj blizini Begove džamije, o tim finim manirima koje su mu mogle privediti njegove komšije kroz neki dugi period njegovog boravka u Sarajevu, da je ta priča onako mene poprilično obveselila i dodatno pokazala, kako je on to kazao, da je u stvari Sarajevo veći Kuds nego sami Kuds. U tom svom življenju jednog finog života i prostora i širine koje je uvijek otvaralo i onima koji su bili drugačiji i pružalo im ruke i posebno u vremenima blagdana, Ramazana, Bajrama i tako dalje. Eto, naš taj general naravno nije više sa nama, ali ostala mi je ta slika, taj sehurski program sa njim uz ovu priču o majkama Srebrenice, o šehidskim majkama. I naravno, neću propustiti priliku da govorim o pričama sa našom boračkom populacijom. One su zaista jedinstvene, sa našim zlatnim ljiljanima, sa ženama borcima na poseban način, jedna emisija koju sam prošle godine radila. Možda zato što naše bosansko-hercegovačko društvo nije pokazalo dovoljno senzibiliteta prema toj populaciji. Ipak nije. Evo, 30 godina poslije, ove godine obilježavamo Dan armije, 30 godina od utemeljenja Dana armije. Brojne su šehidske porodice koje još uvijek žive na manje dostojanstven način nego li to zaslužuju. I onda to vjerovatno u meni potakne neke dodatne emocije, jer bila sam ovdje tokom agresije na Sarajevo, na Bosnu i Hercegovinu. Znam šta je značilo izaći u patikama, krenuti u Strebević, krenuti ka Bjelašnici, kako u Sarajevu, tako i u drugim gradovima. Ali bojim se nas samih da nismo dovoljno radili za te ljude i da im nismo pružili onaj minimum senzibiliteta koji smo mogli. Tako da, evo Emina, to su samo neke od slika koje u meni pobude onako neke posebne osjećaje, a puno i drugih. Da, a zaista sve 3 slike koje ste ispričali, a pogotovo o pokojnom generalu, znači to su samo priče koje Bosna može ispričati, ja to tako volim kazati. Međutim, vrijednost nečega, evo vrijednost Bosne i bosanskog iskustva može se vidjeti tek nakon što ga usporedimo sa drugim iskustvima i sa drugim tradicijama. Zbog toga bih vas voljela zamoliti za odgovor na sljedeće pitanje. Vi imate iskustvo života van Bosne i Hercegovine tokom postdiplomskih studija, živjeli ste u Maroku, imali ste priliku da posjetite muslimanske zajednice od zapada do istoka. Postoji li nešto što bosanski Ramazan odlikuje od Ramazana ostalih
muslimanskih skupina? Šta su zajednički faktori, šta su razlike? Da li biste vi mogli izdvojiti nešto posebno vezano za bosanski Ramazan? Evo kasnije se mi možemo uključiti pa kazati nešto vezano za turski Ramazan. Da. Dobro, hvala na tom pitanju. Drago mi se sjeti nekih Ramazana koje sam provodila u Bosni, uz opasku da sam uvijek jedva čekala da se ipak vratim, da osjetim malo i Ramazana sarajevskog. Nije nepoznato, Emina, da svi ljudi koji borave u nekim drugim dijelovima svijeta, poredeći Ramazan, kairski Ramazan, pa stambulski Ramazan, evo Hafiz Burhan Šaban to stalno ovdje ponavlja u Sarajevu, da je ipak Sarajevo vrh u tim nekim emocijama ramazanskim i da se ljudi sa čežnjom uvijek vraćaju na Sarajevo, na Bosnu i Hercegovinu, na taj osjećaj duhovnosti koji se koji je svuda prisutan, ali jedino se u Sarajevu, kako kažu ljudi koji obilaze svijet, može na pravi način osjetiti. Pa naravno, one konstante ramazanske, ibadetske su svuda iste. Ljudi su posvećeni i ljudi su u mjesecu Ramazanu više i u vjeri, bliži su dragom stvoritelju, bolji su kao ljudi. Svuda se ljudi dovoljno trude da iskoriste sve te ramazanske benefite. I to je onaj moment koji je zajednički. Ali kada je u pitanju marokanski Ramazan, tamo sam provela 2 godine, 2 Ramazana sam provela van Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je bio u Rabatu, a drugi je bio u Tandži. Tandža je grad u neposrednoj blizini Gibraltara, odnosno Džebelu Tarika. Emina, ti to znaš, pošto si u arapskom. Džebelu Tarik ili Tarikovo brdo ili Tarikova planina, odakle počinje priča o islamu u evropskom kontekstu, dakle odakle počinje priča o Andalusu i muslimanskoj Španiji, o zlatnom periodu muslimana. Tu sam provela Ramazan 2000. godine u jednoj krasnoj porodici. Ramazan u Maroku ima neke svoje specifičnosti u kontekstu recimo pripreme i serviranja i samog načina konzumiranja iftarskih delicija, što bi se kazalo. Ono što je meni bilo simpatično u prvog tog Ramazana i prvih iftara, a moram kazati da su me Marokanci onako baš gostili i vodili. Ušla sam u njihove kuće i vidjela sam kako oni iftare i kako se spremaju za mjesec Ramazan. To je dakle jedan malo drukčiji protokol, kako bih kazala. Marokanci ne iftare onako kao mi, sjedu pa sve pojedu, jel? Bar kad je Bosna u pitanju, od tope do poslastice. To je kod njih malo ležernije, ja bih kazala zdravije. Počinje naravno sa dovom, sa čajem od nane, koji je nezaobilazan i koji je dobar, jel, za organizam. Inače, Maroko je kraljevina koja miriše na čaj od nane. To je zemlja u kojoj se jako puno konzumira čaj od nane i to od svježe nane. Imate najljepšu nanu koja raste na granici sa pustinjom, marokanskom pustinjom, i pravi se taj čaj. S time počne iftar i sa jednom čorbom koja se zove harira u Maroku. Nešto nalik našoj begovoj čorbi, ali ja bih rekla još gušća. U nju se stavlja kuhano jaje, a neko uz nju konzumira i male baklavice. I tu se stane. Ja sam prvih dana pomislila da će ostati gladna. Tu se stane i nema više ništa. Onda klanjate, jel tako? Klanjate, malo dovite, malo se odmorite, pružite se malo. I onda slijedi glavna sofra. Nakon akšam namaza i prije odlaska na teraviju slijedi glavna sofra koja je još uvijek tradicionalna. Marokanci, makar bila riječ i o urbanim sredinama, još uvijek koriste uglavnom sinije postavljene na ćilime, znači na podove. Zajedno objeduju. Oko te sinije svi sjede zajedno. Otac prvo počinje, potom majka. I tu su različita jela koja nama nisu u Bosni i Hercegovini poznata, poput tažina. To je jelo sa piletinom ili sa govedinom, sa puno povrća koje se sprema u zemljanom posuđu. Tu je i kuskus, nezaobilazni kuskus marokanski, posebno petkom, evo danas je petak. On se sprema na poseban način, na pari od posebne vrste žitarica, u pojedinim dijelovima Maroka piletina, govedina pa i riba u ovim dijelovima sjevernog Maroka. I obilje sitnih kolačića.
Mislim da nisam vidjela nigdje više kolača kao u Maroku koji se konzumiraju uz taj čaj. Inače, marokanska kuhinja je nešto jača od naše bosanske, ima više začina. Tome se ima zahvaliti marokanski suk koji je u mjesecu Ramazanu zaista onako nešto što bi dokumentovano trebalo zabilježiti. Pun je začina, pun je maslina na desetine vrsta maslina koje možete kupiti. Inače, Marokanci i za Ramazan i mimo Ramazana konzumiraju jako puno masline i tamo sam ja naučila da jedem masline. Nisam imala iskustvo upotrebe masline kod nas u Bosni i Hercegovini. Tu su njihovi ragaifi koji su na poseban način, to su mali somunčići, vrlo tanki, nalik našim palačincima koji se prodaju na suku. Tu su također jela poput naših tulumbi koja se zovu slatka jela šebekije, posebna ramazanska jela i to se sve na suku kupuje. Inače, kazat ću još ovo pa da ne duljimo, Maroko nekako spava negdje do 4 sata u mjesecu Ramazanu, a onda sve živne. Posle 4 sata polako se otvara suk, ljudi idu na suk, kupuju te neke, recimo ove ragajfe i šebekije, to se ne pravi, nego se kupuje, tradicionalno se kupuje. Svi su tu užurbani i onda suk počinje raditi, radi se do sehura, dakle aktivnosti se prebacuju na ovaj dio od ikindije pa ponovo do sehura kada Maroko živne. Inače, vrijeme je prilagođeno, radno vrijeme je prilagođeno mjesecu Ramazanu, tako da se ima vremena ibadetiti, družiti. Društveni život u Maroku u mjesecu Ramazanu je izuzetno buran. Spomenut ću još ovdje njihove hamame tradicionalne i oni drže do toga, postoje moderni hamami. Posebno prije mjeseca Ramazana i prije Bajrama porodično se odlazi u hamam, tu se uživa, tu se sklapaju nova prijateljstva, tu se, što bi vi kazali na turskom, ben-mek, tu se begenišu snahe i zetovi, tako da Marokanci tu još uvijek tradicionalni i koriste tu vrstu druženja za sklapanje različitih relacija. Inače, kazat ću još ovo Emina, Marokanci jako vole Bosnu, kao i Turci. Vrlo su privrženi Bosni, Bošnjacima. Ja sam otišla u Maroko tik iza agresije, znači 1998. godine i bila sam zaista fascinirana kada sam u jednom gradu gdje sam bila na iftaru, Makne se zove, u jednoj prosječnoj marokanskoj porodici vidjela oca moje prijateljice Siham kako mi iz kofera vadi sve iskružene, izrezane novinske članke koji su govorili o armiji Republike Bosne i Hercegovine, o našim velikim junacima, herojima poput Dudakovića, poput Nanića. Oni su to sve znali. Da ne kažem o fantastičnom tretmanu predsjednika Alije Izetbegovića u Maroku, gdje i prosječni Marokanac jako puno znao o toj našoj povijesti, o historiji, o šehidima i držao do toga. Do te mjere, evo, kazala sam da su neki Marokanci arhivirali sve ono što je pisano o borbi Bošnjaka tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Jedna privrženost, jedan ikram u pravom smislu za musafira, tako da ja u mjesecu Ramazanu nisam bila sama, nisam nikad sama iftarila u studentskom domu, uvijek su me negdje vodile ili moje prijateljice preko vikenda ili u Rabatu gdje sam bila, ali u sve tom je ipak nedostao sarajevski Ramazan, njegovi ezani puni melodije, puni emocije. Marokanski ezani su nekako blizu pustinje, oni nemaju onu emociju koju mi osjetimo, recimo silazeći sa Vratnika, sa Bistrika, sa Begove džamije. Tako, nemaju mukabele kakve mi imamo, ali ibadete pojedinačno u svojim kućama, međutim nemaju naviku učenja mukabele i odlaska na mukabelu onako kako se to radi širom Bosne i Hercegovine i Sarajeva. Ne klanjaju sunnete, još jedna mala kratka zgoda, kad sam ja onako po bosanski fino klanjala sve, od sunneta do zikra, onda su oni mene pitali, dobro, šta ti radiš? Pa rekao, klanjam. Ali što tako? Pa eto, rekao, mi tako u Bosni, mi to fino, otkako znamo za sebe, mi čuvamo i sunnete i ostalo. A onda su oni šali, kaže, kad bi mi toliko klanjali koliko vi u Bosni klanjate. Rekao, mi vam i ne znamo drugčije.
Stvarno, to je prelijepo. Evo jedna vaša također, ja mislim, bivša učenica iz medrese, Lejla Šljivić, piše poruku, profesorca hoće da nas rasplače. A to je Lejla, nisam je poznala. Lejla, hoš bi Albin. Molim vas, učesnice, evo da znate, u chatu se možete javljati ako imate bilo kakvih poruka, komentara za profesorce i tako dalje, pa ću ja u toku ovoga čitati. Zaista, profesorce, divno je bilo slušati ovu tako reći reportažu iz Maroka, uvijek je lijepo čuti nešto novo, ali mi se uvijek vraćamo na Bosnu, to je naša bolna tačka i istovremeno tačka nekakvog ponosa. Zaista, ti programi koji imaju u Bosni, za sve moguće populacije, pogotovo za djece, mi smo uglavnom sve ovdje mlade majke sa djecom koje tražimo nekakve prigodne aktivnosti za našu djecu. Ja kad vidim ono što se radi u Sarajevu, ono što se radi u Bosni, to ne mogu da nađem ovdje, na primjer. Tako da zaista imate nešto u Bosni, vi na čemu vam se može zavidjeti i o čemu možete pričati i mi zajedno sa svima vama. Evo, pričali smo o ramazanskom iskustvu u Bosni i van Bosne, pa da ne duljimo dalje, da se ne bismo rasplakali, idemo na još jednu tužniju temu. Voljela bi se malo osvrnuti na ovu našu trenutnu situaciju, na našu sudbinu, tako da kažem. Mi živimo u Turskoj, naše porodice su ovdje, mi ovdje nismo muhadžiri, većina nas ima i državljanstva, neki od nas su 10-15 godina, neki su ovdje od rata. Znači, mi smo sve tu, mi volimo naravno Tursku, koliko smo se naviknule, međutim u našim razgovorima mi se zaista uvijek vraćamo na Bosnu. Izreka geografija je kader. Geografija je sudbina. To je izreka koju mi najčešće pripisujemo Ibn Haldunu, velikom sociologu Ibn Haldunu. Koliko se vi slažete sa ovom izrekom danas u 21. stoljeću, kada nas je tehnologija učinila bližim nego ikad prije, kada je tehnologija svijet učinila manjim nego ikad prije, koliko je važna geografija sa jedne strane, sa koje smo poteknuli, a sa druge strane, koliko mi kao muslimani trebamo biti otvoreni za promjene i za prihvatanje drugačijeg, za navikavanje. Vi znate kuranski ajet gdje Bog dragi kaže Erdullahi vasijatun, Allahova zemlja je prostrana, to je sve moja zemlja. On tako kaže. Evo, ne znam, možete li nam pomiriti nekako ova dva principa? Pa naravno da možemo. Pazite, ljudska povijest ljudske civilizacije, povijest velikih hidžri, i pojedinačnih i grupnih. I ljudi su uvijek putovali, odlazili, nastanjivali se na različitim destinacijama i to je sudbina čovječanstva. Nema gotovo perioda u kojima se nisu vodili ratovi, niti ima perioda u kojima ljudi nisu mijenjali svoje mjesto boravka. Ali ono što je vrlo bitno u kontekstu ovog, Emina, tvoga pitanja, jeste da čovjek sa sobom nosi svoj zavičaj. Vi ste sve otišli iz Bosne i Hercegovine različitim povodima, ali ja sam sigurna da Bosna i Hercegovina i vaš zavičaj, odakle god da dolazite, nije nikad otišao iz vas. I to je ključ. Ključ je nositi Bosnu u sebi, gdje god bio. Jer Bosna se ne može zaboraviti, nijedna domovina se ne može zaboraviti. Na arapskom jeziku se zavičaj zove, odnosno predstavlja kovanicu od dvije riječi, maskatu res. Šta znači maskatu res za ove koji ne znaju arapski jezik? To je mjesto gdje glava dotakne tlo, gdje prvi put osjetite miris zemlje. Tako se u arapskom jeziku zove zavičaj ili zemlja. Tradicionalno znamo kada žena rađa, kako to izgleda, ona je tradicionalno bila negdje na zemlji, dijete normalnim putem kad se rađa, prvo ide glava, nos i dotakne se miris zemlje. Taj miris ostaje za cijeli život. On nikad ne može biti potisnut. I to je ono što čovjek nosi. Mnogi odu iz Bosne, odu iz svoje zemlje gdje god živjeli, pa misle da su neko drugi, da su možda Nijemci, da su Amerikanci, pa što da ne i Turci. Ne. Svi oni koji odlaze odavde na različite načine i različitim povodima mogu biti samo Bošnjaci i ništa drugo. Jer ovaj miris zemlje koji se jednom udahne prati vas sve do onog trenutka kada će nas jednog dana u ćefinima spustiti na tu istu zemlju. Dakle, geografija je poželjna, uvijek je bilo prožimanja, uvijek je bilo putovanja,
ali je važno u vremenu ovih velikih hidži nositi svoj zavičaj u sebi. Sjećati se, odgajati generacije vaše djece koja nikad neće zaboraviti bosanski jezik. To je ono najmanje što možemo da uradimo. Da čuvamo svoj bosanski jezik gdje god bile, u Turskoj, u Americi, u Njemačkoj. Dakle, bosanski jezik je dio našeg identiteta. Da u sebi nosimo tradiciju i da je u različitim prilikama pokušamo prezentirati kako članovima svoje porodice, tako i ljudima u našem okruženju. Dakle, pričati priču Bosne. Bosna ima svoju priču i imamo jednu lijepu obavezu da ispričamo gdje god da se nalazimo. Dakle, priča o Bosni ne prestaje, ona nema prostornih, ona nema vremenskih granica i dokle god imamo sestre i vas takve kakve jeste, koje evo u ovom ramazanskom vremenu pokušavaju praviti ovakvu vrstu mostova i koristiti ove benefite moderne tehnologije, ja vjerujem da ta poveznica može samo biti jača, imajući u vidu vašu mladost, vaše želje. Naravno, trebamo se otvarati prema novoj vrsti izazova. Evo, Nina, spomenula si, dakle, šta mi možemo. Trebamo se otvarati prema svemu onome što ostavlja prostor i vrijeme. Gazi Husrev je u svojoj vakufnami, kada je utemeljio medresu i biblioteku, kazao da učenici tu trebaju proučavati sve ono što bude tražilo mjesto i vrijeme. Božjim planovima vi ste danas u Turskoj. Dragi Bog je htio da vi budete dio priče koja se vezuje za Tursku, ali je to dio vašeg kadera, dio vaše sudbine, da ideju Bosne čuvate i nosite u bratskoj Republici Turskoj. Turci su na poseban način vezani za Bosnu, imaju posebne emocije prema Bosni, na poseban način uživaju. Evo, ja ću sjetiti jedne moje emisije, Đulistan se zvala, koju smo radili sa jednom grupom Turaka prije 10 godina. S kakvim su oni emocijama pričali o našim planinama i o zikru u planinama. Pa to je bilo nešto nevjerovatno. Dakle, vi ste sad naši ambasadori u Turskoj, tamo širite i čuvate ideju Bosne, čuvate sve one svetosti koje su nam bitne, to je prije svega jezik, vjera svakako, jer tu ste, da kažem, na jednoj vrlo zahvalnoj platformi gdje možete da prakticirate vjeru na najljepši mogući način, ali jezik prije svega kod mladih generacija, kulturu sjećanja i pamćenja kada je u pitanju povijest Bosne i Hercegovine, novija i starija, da to djeca jednostavno znaju. I to je onaj vaš najveći doprinos za koji sam sigurna da će vrijeme koje prolazi to dodatno u stvari verificirati, pokazati koliko je bitno da je vas, evo ne znate još vjerovatno statistiku koliko vas ima, koliko je važno da je tako značajan broj naših Bošnjakinja i Bošnjaka danas u Turskoj. Promoviraju ideju Bosne, čuvaju našu priču u Bosni i koriste tu pozitivnu atmosferu Turske prema Bosni i Hercegovini. Tako da sigurno postoje razlozi zašto ste vi tamo i zašto vas je dragi Bog spustio na taj dio planete Zemlje i ostavio da tamo upravo ostavljate neku vrstu tragova naših bosanskih. Zaista ovo su divne smjernice za naš budući rad, a pogotovo ohrabrenje zaista da sve ima smisla i da sve ima nekakav razlog zbog kojeg smo mi ovdje ne planirajući i tako dalje. U svakom slučaju, evo, životi nas u Bosanki u Turskoj ima jednu konstantu, a ta konstanta je naše kretanje između Bosne i Turske. To je zajednički zaista faktor između nas, mi se još uvijek ne poznajemo dovoljno dobro, Turska je jako velika, nas ima u svim gradovima, jako teško je lično voditi ta nekakva prijateljstva i poznanstva, međutim taj zajednički faktor je naše kretanje između Bosne i Turske, pa mi nerijetko ovako na našim platformama medijski ljudi pitaju ima li ko danas da ide za Tursku, ide li ko danas za Bosnu, treba mi ponijeti papir i tako dalje. Znači mi svoju godinu, svoje odsustva sa posla, dječje raspuste planiramo po odlascima u Bosnu. I većinom idemo 1 put ili 2 put godišnje i
uglavnom smo u tom nekakvom kretanju, toliko da neki od nas čini, da im se čini da naši životi prolaze u tom kretanju i očekivanju kad ću sljedeći put ići u Bosnu. Kada govorimo o konceptu kretanja, vi ste autor jedne kuranske studije koja govori o semantičkom polju glagola kretanja u Kur'anu. Kako je kretanje predstavljeno u Kur'anu? Taj princip, kako Kur'an objašnjava taj princip? Kretanje ili mirovanje? Koji je princip zapravo čovjekov status quo? I šta pozitivno mi možemo izvući iz ovog našeg bosansko-turskog kretanja? Pa dobro, to je zanimljivo pitanje. Tačno je, Mina, ja sam se malo više bavila glagolima u kuranskom kontekstu, istraživala sam ih i evo nećemo naravno publiku zamarati tim lingvističkim dionicama, ali ono što je zanimljivo kazati je da su glagoli kretanja i glagoli govorenja najfrekventnija glagolska skupina koja se može sresti na stranicama Kur'ana Kerima. To je svojevrsna poruka, komunikacija i kretanje. Dakle, kretanje je blagodat. Kretanje je nešto što pokreće. Dakle, u kretanju je bereket, u kretanju je Božji blagoslov. Ima ovdje jedna krilatica koju mi u Bosni i Hercegovini često koristimo, el bereke fil hareke. Dakle, blagoslov Božji ide sa kretnjom. To je poruka čovjeku da jednostavno mora ustati, da se mora pokrenuti, da i dova i badati i sve ono što radimo u našem vjerničkom životu imaju smisla ako ustanemo, ako poranimo, ako krenemo. Dakle, nema ništa od mirovanja i ne postoje totalno mirovanje. Sve se u ovom svemiru kreće, sve zikr čini uzvišenome stvoritelju. Otuda, dakle, i poruka čovjeku da se kreće. U kretanju je bereket i ta vaša kretnja između Bosne i Hercegovine i Turske ima smisla i u ovoj situaciji u kojoj ste vi kao mlade žene sa svojim porodicama najbolje i najlakše je razumjeti kao Božji blagoslov. Bogatstvo je vaše da u sebi baštinite kulturno nasljeđe, duhovno i materijalno nasljeđe Bosne i Hercegovine, ali sigurno za tih 10 godina i više koliko jeste u Turskoj i nasljeđe koje upoznajete na prostorima Republike Turske, a to je jedno neprocjenjivo bogatstvo. Znate, dakle, biti svjedokom dviju veoma bogatih kultura, historije tih naroda koja se prožimala je sigurno jedna komparativna prednost koju će možda više osjećati vaši potomci i vaša djeca nego vi možda još koje emotivno promatrate tu situaciju i dobro je da je to tako. Ali svaka vrsta različitosti, bilo da je riječ o jezičkoj različitosti, o geografskoj različitosti, o historijskoj različitosti u sebi nosi više benefita. Dakle, bogatije ste za tu činjenicu da ste u ovom trenutku negdje i u Aziji, ali istovremeno i u Europi. Bašta sa jednom vrstom cvijeća, znate, nije toliko zanimljiva, ali bašta sa poljskim cvijećem gdje imate na desetine vrsta cvjetova je puno zanimljivija od jednolične bašte recimo samo sa lalama ili samo sa katmerima. Ja bih to, dakle, tu vašu kretnju razumjela kao jednu vrstu Božjeg blagoslova i blagodati koja je upravo vezana i za jedan ogroman broj glagola koji upućuju na kretnju. Dakle, sve se u ovom svemiru kreće i blagodat dolazi nakon pokreta. Tako da i iz te relacije Bosna i Turska ja mislim da treba izvlačiti sve te benefite i vi ste definitivno u prednosti. Možemo napraviti ovakvu vrstu Zoom komunikacije sa Bošnjakinjama pa da vi pričate, pa ćemo se mi odavde iz Bosne sigurno posebno radovati i oduševljavati nekim detaljima jer Turska je jedna velika zemlja, jedno veliko bogatstvo i ne može biti da to neće ostaviti neke pozitivne tragove u vašim životima. Vrijeme će pokazati, možda će neko napisati neki roman, neku knjigu, možda će neko snimiti neki dokumentarni film koji će biti rezultat te čežnje za Bosnom, ali i svih onih benefita koje ste osjetile živući u Turskoj. Pa evo, samo da pođemo od te činjenice da vaša djeca govore
najmanje bosanski i turski, da ne kažem da je tu i engleski, pa možda i njemački. Dakle, ta jezička raznolikost koja je rezultat ovih mostova koji se prave. Tako da ta činjenica, Emina, da su glagoli kretanja u kuranskom tekstu vrlo bitni, da oni vrlo često determiniraju značenje određenih kuranskih sekvenciji, ajeta, posebno u dodiru sa različitim prijedlozima, je zaista fascinantna. Evo, mjesec je Ramazan, mi smo u vremenu treće trećine mjeseca Ramazana, kada smo spašeni i od te džehennemske vatre, ali u mjesecu kada teuba ima zaista jako puno smisla i kada je trebamo koristiti. Jedan glagol u Kur'anu koji glasi tabe je tubu, sa dva različita prijedloga koji ga pokreću, daje dvije različite semantike. Kada mi kao vjernici odavde iz Bosne, iz Turske i svih dijelova svijeta dignemo ruke i uputimo dovu uzvišenom stvoritelju, ide glagol tabe sa prijedlogom ilah, koji je zna arapski. Tabe ilallahi, znači da se rob, da se vjernik pokajao uzvišenom stvoritelju. Prijedlog ilah ga konektuje ili vezuje sa tvorcem svih svjetova. Rob i rab s prijedlogom ilah. Kretanje naše dove ka uzvišenim prostranstvima Božje milosti. A onda Božja intervencija sa prijedlogom Allah, uz isti prijedlog, kad dragi Bog čuje našu dovu, čuje naš zov, čuje naš krik, odgovara na njih i oprašta nam ono zašto smo ga molili i zašto smo tražili, pa kaže tabe alejhi, oprostio mu je, ili tabe Allahu ala abdihi, Allah je oprostio svome. Tako da su te kretnje fizičke, metaforičke i svake druge naravi izuzetno prisutne, važne. Islam je živa vjera, Islam nije zaustavljen među koricama knjiga, treba ga široko promatrati, a ta činjenica, Emina, koju ste iskoristila za ovo pitanje, je dodatni poticaj da se krećemo, da radimo, da ostavljamo tragove na ovome dunjaluku, jer je to ono po čemu će nas ljudi naprosto jedino i pamtiti, po našim tragovima materijalne ili neke druge prirode. Veliki vakifi, među kojima su i oni koji su dolazili sa prostora Osmanskog carstva, su ostavili svoje tragove u nečemu što mi danas kao potonje generacije obilato koristimo. Vakufi znanja, vakufi medresa, vakufi velikih džamija, vakufi velikih biblioteka su rezultat upravo tih osmanlijsko-bosanskih relacija i tih tragova i te kretnje koja nije imala granica. Osmanska uprava nije poznavala pasoše, carine, granice i tako dalje. To je bila jedna globalna kretnja bez granica. Ljudi su putovali, razmjenjivali su se iskustva, znanja i svima je bilo lijepo i svi su se o tome okoristili. I to između ostalog priča o kretnji, o živom islamu koji je pun pokreta, koji je pun dinamike. Dakle, islam i muslimani ne bi trebali biti statični, ne smiju biti statični. I zbog te statike koja nekad dominira u njihovim životima, ulazimo u vremena velikih kriza. Onda smo lahak plijen svima onima koji su u pokretu, koji su u dinamici, da urade sa nama ono što žele i mi uvijek imamo nekako priču žrtve, a ne bi tako smjelo biti. Islam nas naprosto pokreće, evo i mjesec Ramazan koji živimo. Krenimo do ove zadnje rečenice koju ste kazali, znači ta uloga žrtve. Jedan od ciljeva našeg udruživanja ovdje u Turskoj jeste da se odmaknemo od te uloge žrtve, da o Bosni pričamo kroz jednu pozitivnu priču ovdje u Turskoj, da naglašavamo sve naše vrijednosti, sva naša dostignuća, sve ono lijepo što je u Bosni, da se polako odmičemo od te nekakve tugom protkane priče. Naravno, ni nju nikad ne treba zaboraviti, ali vi sami znate, kao što su rekle žene, majke Srebrenice i druge naše majke, one nikad
ne insistiraju na tuzi, one uvijek insistiraju na nastavljanju dalje, na hrabrosti, na koračanju, na aktivnosti i evo na kretanju. A za naše slušateljice, ja samo u jednoj rečenici da kažem, ja u svom životu ja stvarno ne poznajem ženu koja je više u pokretu od profesorice Zehre. Ja sam bila 2. ili 3. razred medrese kad je profesorica došla nama kao profesor arapskog jezika, mlada jedna profesorica. Ona je doslovno onu školu razdrvala i rastresla profesori. Ona je između njih zaista zasijala, donijela je nove metode učenja, puštala nam pjesmice na arapskom. Ja još uvijek, evo nakon 20 godina, znam pjesmice na arapskom jeziku koje ona nama puštala kako bismo mi bolje naučili neka pravila. Tako da zaista, evo drago mi je opet što imamo jednu ovakvu inspirativnu osobu da od nje slušamo, a sa druge strane jednu jako pozitivnu osobu, profesorica, u svemu nađe pozitivu, u svemu nađe motiv i razlog da idemo dalje. Evo, profesorici, ja sam čitala neke vaše članke pripremajući se za ovo predavanje. Vi ste nekoliko puta izjavljivali i imali ste jedan, ja mislim, serijal predavanja kroz naše džamije u kojima ste kazali da je žena kohezioni faktor ramazanskih i bajramskih aktivnosti, kao i to da je žena nosilac pozitivnih promjena u društvu. Evo, možete li nam možda par rečenica šta ste mislili pod ovome malo pojasniti? Pa to sam napisala ili izgovorila u nastojanju da potaknem muški dio, da kažem, ili publike, ili čitalaca, ili članova Sabora, svuda sam ja o tome govorila, da zaista ostave prostor ženi i da koriste sve njene kapacitete kojima je prije svega dragi Bog obdario, a onda koje je ona na poseban način nadogradila kroz obrazovni sistem širom Bosne i Hercegovine. Nažalost, često se dešava i to je zaista jedna žalosna istina da žene nemaju priliku da pokažu sve ono što znaju i što mogu. Da nemaju iste startne pozicije kod dobivanja posla, da ne učestvuju zajedno sa muškim dijelom ili džemata ili svojih kolektiva ili bilo koje druge sredine u kreiranju različitih politika, različitih poslova. Ponekad se ženama da ona izvršni dio na kraju, evo recimo, ako je mevlud da se šerbe napravi. Jel? Ono što sam htjela kroz takvu vrstu svojih izjava kazati, da bi žena naša, Bošnjakinja, takva kakva jeste, sa morem energije i kompetencija, trebala biti u startu prisutna u svemu onome što se planira i što se želi. Da bude tu, da kreira. Jer vratimo se na naše domove, na naše kuće, na naše majke. Pogledajte koje su to menadžerice. Pogledajte koje su to kreatorice našeg porodičnog života. Na koji način one ekonomski vode domaćinstvo i nikad nam ništa ne fali. Neka živimo skromno, nekad nemamo para, ali sve to one uspijevaju svojom mudrošću, energijom i organizatorskim sposobnostima nekako uvezati. Naprosto mi se čini da je energija muslimanke, a evo napose Bošnjakinje naše, nekako zapretena, da je ona tu negdje u drugom planu. Istovremeno živimo različite vrste kriza, različite vrste iskušenja. Ja sam sigurna da naše majke i naše sestre svojom energičnošću, pokretljivošću i svim tim sposobnostima koje nose mogu pomoći u rješavanju različitih kriza u kojima se mi nalazimo. Bosna i Hercegovina je puna tih nekih kriza, iskušenja i tako dalje, ali vrlo malo žena, vi to vidite, kroz informativne emisije, kroz dnevnike i tako dalje, vrlo je malo žena koje su u fokusu, koje su u žiži, koje bi mogle možda nekim svojim kompetencijama da urade nešto, da predlože, da budu dio tih timova koji su onako negdje u čelu, koji vode, koji kreiraju i tako dalje. Nema tu žena, nažalost. S druge strane imamo sve veći broj obrazovanih muslimanki, Bošnjakinja, do menadžerskih, dakle, pozicija, inženjerskih, doktorskih, tamo ovamo, a malo je tih njihovih kapaciteta koji se koriste na jednom, da kažem, na vrhu
na vrhu, na mjestima gdje se odlučuje i gdje se kreira. Naša Bošnjakinja je dobra jedna žena koja nije bolesno ambiciozna. I ja sam sigurna da bi ona tom svojom pozitivom mogla pomoći široj društvenoj zajednici da nam bude svima bolje. Nama je u našim porodicama lijepo. Majke naše dobro upravljaju našim domaćinstvima. Čak su nekad i sjene dominantnije od očeva i od baba. Ispod tiha, ono što bi se kazalo, odrade mnoge poslove. Jednostavno, ženama treba otvarati prostor i u kontekstu ovog pitanja, nemamo još ni puno vremena, u stvari ženama treba otvarati prostor kojima je otvarao poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Žene su u poslanikovo vrijeme i u vrijeme prvih generacija muslimana bile vidljive na javnoj sceni, u javnom životu. Bile su, dakle, da kažem ono metaforički, rame uz rame sa muškarcima u svim važnim trenucima. Od vremena velikih bitaka, borbi, odluka, kreiranja i strategije različitih politika. I sam poslanik se često savjetovao sa ženama, njegovi nasljednici, halife. Dakle, žene su bile dio tog, da kažem, upravljačkog tima. One su se pitale i bile su tu, nisu uopće bile u sjeni. Dakle, kad govorimo o poziciji žene Bošnjakinje danas, a evo i Turkinje i tako dalje, hajmo se samo vratiti na osnove koje nam je poslanik alejhi selam ostavio u amanet. I zasigurno nije bez razloga njegova rečenica na oprosnom hadžu da budemo dobri prema svojim ženama. Najbolji su oni koji su najbolji prema svojim porodicama i prema svojim ženama. Kao da je poslanik imao jednu vrstu bojazni da se nešto desi posle njega. I desilo se. Desile se mnoge devijacije u svijetu islama. Od toga da je žena danas na globalnom nivou muslimanka izuzetno nepismena žena, da ne pohađa u pojedinim dijelovima islamskog svijeta osnovno obrazovanje, da je uskraćena od toga, da je uskraćena od činjenice da može birati muža, da nasljeđivati. Još uvijek je taj džahilijet u pojedinim dijelovima islamskog svijeta prisutan. Sad, dakle, u posebno ovom ramazanskom vremenu ženska energija je buja na porodičnom planu, na planu okupljanja rodbine, prijatelja, pripremanja iftara, ali nikako ne zaboravlja i ovu duhovnu dimenziju. Naše džamije u Bosni i Hercegovini su pune žena. Na ikindijskoj mukabeli, kako to one stignu, to one najbolje znaju. Tu je ova priča o njihovoj kreatorskoj i organizatorskoj sposobnosti. Pune su, evo, sehurska mukabela u Begovoj džami, to je puno naših Bošnjakinja. Dakle, neki od njih rade, idu na posao, ali sve naprosto stignu. To je taj neki kohezioni faktor koji bi dobro bilo i na planu, javnom planu iskoristiti da bi nam svima bilo bolje. Evo ovako, u slijedu ovom kojeg ste počeli, ja bih spomenula još samo jednu vašu izjavu, još jednu vašu rečenicu u kojoj ste kazali da su Bošnjakinje su vrijedne i poduzetne, ali nam nedostaje zajedničkog djelovanja i komunikacije. Evo mi u Turskoj brojimo, ne znam tačno zaista koliki broj žena, tek smo u procesu umrežavanja. Tu su, kad kažem, mislim na Bošnjakinje iz Bosne i Hercegovine, naše drage Bošnjakinje iz Sandžaka, naše Bošnjakinje iz Crne Gore, Kosova, znači iz Hrvatske i svi oni koji dijele naš svjetonazor, možemo tako reći. Da li mislite, evo, Mubarek je Ramazan, vrijeme je za lijepe ideje, vrijeme je za lijepe inicijative. Mislite li da su civilna udruženja žena jedno od rješenja za ovaj problem manjka komunikacije i zajedničkog djelovanja? Ja definitivno mislim da je to jedno od mogućih rješenja. Dakle, udruživanje i umrežavanje naših žena, evo, na relaciji Bosna i Hercegovina, Turska, na ovaj način putem nevladinih organizacija je jedno fino i plemenito rješenje da ostanete zajedno, da budete vezane za matricu i da na taj način realizirate svoje brojne projekte. Evo, pogledajte kako ova tehnologija ostvaruje svoje benefite. Na sedmičnoj osnovi se mogu praviti ovakve vrste relacija, edukacija, konsultacija i tako dalje. Neovisno, dakle, od toga hoće li vam neko nešto ponuditi,
Nikad u stvari ne treba čekati da se nešto ponudi, treba praviti prvi korak, treba mijenjati svoj ambijent, na to nas poziva i Kur'an i Kerim, jer jedino tako možemo očekivati neke rezultate. Tako da definitivno neka moja iskustva sa udruženjima u nekim drugim dijelovima Europe pokazuju da je to moguće uraditi. Naravno, prirodno se vezati za maticu ukoliko je to moguće. Evo recimo kad su u pitanju žene konkretno, u zadnje 2-3 godine u okviru Rijasta islamske zajednice imaju ti odjeli za brak i porodicu, tako se zovu. I sa njima naravno treba raditi, praviti neku vrstu konekcija, ali ja mislim da vi imate i pravo i slobodu da s obzirom na geografiju i prostor gdje boravite možete praviti jednu vrstu udruženja koje upravo tako mogu i da se zovu Bošnjakinje, udruženje žena, Bošnjakinja i Turkinja i tako. O tome treba promisliti pa vidjeti šta je pametno staviti na papir, ali definitivno kroz takvu vrstu udruženja možete uraditi niz akcija kojima ćete biti jako zadovoljne, od humanitarnih do edukativnih akcija, do umrežavanja vaših potomaka, ove male raje koja se rađa tamo u Turskoj, do pravljenja tih mreža. Imamo sad ovdje mrežu mladih na prostorima Bosne i Hercegovine koja vrijedno radi. Da. Ali vrlo je bitno imati nešto na papiru, Emina. Vrlo je bitno nešto registrovati i to vam danas sutra može biti oslonac za sve ozbiljne projekte koje budete radile. Povezivati se ovdje recimo sa udruženjima. Nahla ima vrlo zanimljive programe i edukacije. A kad imate takvu vrstu registracije, onda je lahko uspostaviti takvu vrstu veza. Tako da ja bih toplo preporučila da uradite ono što možete uraditi na administrativnom planu. Hvala vam profesorice na savjetima. Evo, bliži nam se sat vremena, kao i Ramazan. Zar je prošlo? Sat vremena je brzo prošlo. Ja ovo nisam razumjela kako je završilo se ovako brzo. Hvala vam, emocionalno ste nas dotakli definitivno, dali ste nam morala i snage, volje da nešto uradimo, kazali ste nam da je vrijedno to, da možemo nešto uraditi sa ove svoje pozicije. Ja bih evo dala riječ Šemi, profesorice na chatu su nam se javljale naše slušateljice, voljela bih da Šema pročita poruke upućene vama. Samo da ja kažem da je Emina malo pretjerivala dok je mene tamo falila, ali eto, hajde. Prvi put je pa ćemo je halaliti. Apsolutno, ja mislim da su slušateljice same svoj dojam zaključile. Dobro. Nadam se da ćemo se vidjeti jel u Bosni, jel u Ankari. Jel ću ja tamo, jel ćete vi vamo čim prije. Ili u Istanbulu, profesorice, čekamo vas. Ankara. Jedna mala šala, ovdje svi misle da sam ja danas u Ankari, pa su me malo popustili oko nekih obaveza. Super. Dobro. Ovako, Vasfija nam piše, selam iz Izmira profesorice, Sarajevo ima dušu, a za Ramazan ta duša zagrli čitav grad i ljude, pa se nekako insan osjeća posebno. Zatim Mubina nam šalje, selam iz Sarajeva, ja sam imala priliku ispratiti nekoliko Ramazana u Istanbulu, a ovaj me je zatekao u Sarajevu. Pa ovaj upijam posebno. Mislim da je proljetni, poseban naglasak na to, Ramazan u Bosni, dašak dženeta. Pozdravljam inicijatore ovakvih online okupljanja, lijepo je slušati profesoricu, a Eminu i Šemu kao moderatore. Zatim Elma nam piše, poštovana profesorice i drage Bosanke, sve vas puno selamim, veoma mi je nezgodno što mi je isključena kamera, ali vas slušam zajedno sa mojom 7-mjesečnom bebom. Potom Rejhana, ja nemam pitanje, samo želim da vam se zahvalim za ovo druženje, za vaše riječi ohrabrenja i podrške, jer nekako u Ramazanu budemo puno više emotivniji i nostalgični. Hvala vam što ste mene lično svojim opisom posjetili na moje najljepše Ramazane i iftare. Da vas Allah nagradi, selam iz Istanbula. Zatim Vasija piše, hvala vam na ovakvom divnom vjetru leđa za sve naše Bošnjakinje u Tursku. Zaista nam je ovaj razgovor došao kao motivacija za sve ono što želimo da uradimo za naše Bošnjakinje i umirimo naše duše u Mubarek danima. Selam profesorici i čestitke moderatoricama. Zatim Enisa nam piše, draga profesorice, hvala vam na ovim porukama i znanju koje ste podijelili sa nama u ime Bosanki i Hercegovki i Bošnjakinja iz Sandžaka, Crne Gore, Hrvatske koji su danas tu s nama na predavanju.
Zatim Amina nam piše, poštovana profesorice, Maksu selam iz Ankare, nemam pitanja, ali želim iskazati svoje zadovoljstvo i ispunjenost duše. Divno vas je slušati, pogotovo vaše iskustvo. Očekujem vas da nas posjetite nekad u Ankari pa da imamo i druženje uživo ako Bog da. Uvijek ste nam dobro došli. Potom Dženita, veoma inspirativno profesorice, hvala vam na ovom divnom predavanju. Zatim Adisa, uvažena profesorice, hvala vam što ste nam ovim predavanjem obogatili ramazanske dane. Posebno me je dojmilo misao o našem kretanju kao blagodati. Do sada sam to kretanje doživljavala više kao teret i iskušenje. Vi ste nas svojim riječima potaknule da kretanje posmatramo kroz prizmu Allahove milosti i Allahovog određenja. Hvala vam. Zatim Dženana, hvala vam puno, baš mi prija i bilo mi izuzetno potrebno ovo predavanje. Hvala vama svima, hvala vama koji su organizovali, Allah vas nagradio, vozim pa ne mogu dugo da pišem, ali definitivno ću ovo preslušati još 2-3 puta, inšallah. Potom Irma, poštovana profesorice, zahvaljujem se na ovakvom divnom, inspirativnom i ohrabravajućem predavanju. Zatim Azra, zahvaljujem se puno profesorici na ovom divnom govoru i Maksu selam za sve učesnice, zaista divnim. Potom Leila, hvala puno na podršci, lijepo vas je vidjeti poslije puno godina, očekujem vas i u Sakariji. Zatim Muhterema, Maksu selam, čekam vas i u Novom Pazaru, draga profesorice. Mislim da sam pročitala sve. Eto ja prošetam sa vama, Boga mi, hvala vam na tim finim, prijatnim porukama i vi ste meni bile inspiracija, čim se Emina i Šejma, čim su se javili, nisam imala dileme da ću, ako Bog da, biti sa vama i da ćemo praviti ovaj fini, prirodni most koji zaista ima smisla. Želim vam da u tome istrajete, da budete zajedno, da budete da budete jedno tijelo ima smisla, jedno tijelo ima snagu, jedno tijelo osjeća tegobu nekog drugog dijela tijela i ako je tako, onda će i onom bolesnom dijelu tijela, na to nas hadis upozorava, biti lakše. Budite jedinstveni, nastupajte jedinstveno i eto, čuvajte Bosnu ovako kako ste to do sad i radile. Hvala naravno Šemi, hvala Emini na povjerenju, bilo mi je baš ugodno. Evo, budući da Nisu nas još iskopčali. Nismo još iskopčali. Evo, ukoliko niko više nema nikakvih poruka, ja se svim slušateljicama zahvaljujem. Još jednom zaista od srca vam hvala što ste podržali naše ove sesije, predavanja. U budućnosti planiramo još više organizirati ako Bog da, a meni je posebno drago što nam je profesorica bila ovo među prvim našim predavačima jer nam je trebao jedan ovakav moral za budući rad. Hvala profesorice, Ramazan Mubarek, mi se čujemo nekim drugim prilikama. Ako Bog da. Hvala vama, hvala dragom Bogu na ovoj prilici koju smo danas imali u Mubarek petku u Bosni pred džumansko vrijeme. Kod vas je džuma večera. Jeste, ja bih nešto dodala vas, Emina, jel imamo još 5 minuta vremena? Ovako kad je u pitanju profesorica, ne mogu da budem objektivna, više sam subjektivna jer imala sam sreću i čast da odrastam uz profesoricu. Moje prvo sjećanje na nju je bilo u nekom posljeratnom periodu kad sam imala 4-5 godina kada je profesorica došla da uradi intervju sa nama. Kada je radila u časopisu Ljiljan, što mislim da je njena ostala i najdraža profesija. Ne znam koliko će se profesorica složiti sa mnom. Tako da ja sam tad bila oduševljena sa njom i poslije kada je izašlo to u časopis, ona je to došla, donijela nama, čak imam još uvijek tu zajedničku sliku. I onako poslije, znate kako je bila učiteljica, kad sam krenula u školu ili neko pita, šta ćeš biti kad porastiš, ja sam uvijek govorila da ću biti novinarka teta Zehra. Ono se tu me držalo par godina, pa evo, nakon 20 i više godina nisam novinar, evo sad sam magistrirala i sad kako sam čitala i vašu biografiju i još više me to potaklo da upišem doktorat, pa tako da se nadam da ću tim vašim putem krenuti. Emina isto. Tako da hvala vam puno što ste meni i mnogim brojnim ženama, curicama bili ovakav primjer i sve što ste ostavili u amanet nama.
nadam se da ćemo ugledati se na vas i nešto i mi tako raditi za naše djevojčice, djevojke, žene. Eto, hvala vam. Hvala dragom Bogu da budemo u prilici, evo ako možemo makar svojom zehrom, makar nekim atomom biti nekome podrška, inspiracija. A evo, meni je drago čuti ovo Šeima što ti sad govoriš. Tačno se sjećam te slike i tog vremena, iako je to bilo neka 96. ja mislim godina. Davno je to bilo. Tako da i mene ta sjećanja dobro osvježe i meni su dodatna inspiracija i vjetar u leđa. Da ima smisla trčati, kretati se, raditi, boriti se. Jer to je prilika, ovaj dunjaluk vam je platforma, jedan podijum koji ili iskoristimo ili ne iskoristimo. To je to. Yes, el bereke fil hareke. Hvala još jednom. Hvala i mama. Hvala, Allah ih manit. Allah ih manit. Allah ih manit.